بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما بجنب لبوت عزتري أخونا أختون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إمام يوسف ابن أسباط විදාල ෆාවේ ಬಿದುಅವರಿಂಗೆ ಉಸೂಲ್ ಹಿಮನಿಫಾವಣಿ ಹತರು ಫಿರ್ಕಾಯಿಗೆ ತೆರೆಗೆ ಉಸೂಲುಲ್ ಬಿದಾ ವಣಿ ಬುಣಫವಣ್ಣನಿ ಹತರು ಫಿರ್ಕಾಯಿಗೆ ತೆರೆಗೆ ಏಗೆ ತೆರೆಗ ಎಮ್ಮೆ ಫುರತಮ ಫಿರ್ಕಾ ಕಮ್ಮಿ ಉಫದಿಫಾವಣಿ ಕದರಿ ದೇವನ ಫಿರ್ಕಾ ಕಮ್ಮಿ ವೆಫಾವಣಿ ಮುರ್ಜಿಯಾ ತಿಮ್ಮನ ಫಿರ್ಕಾ ಕಮ್ಮಿ ಉಫದಿಫಾವಣಿ ರವಾಫಿದು ಐ ರಾಫಿದಿ ಶಿಯಾನ್ನೆ ಅಳಗೊಂಡ ಮಿಕಿಯಾ ಮೀಹು ಹತರವನ ಫಿರ್ಕಾ ಕ ವೆಫಾಮಿ ಒನ್ನನಿ ಖವಾರಿಜು ಅಳವಮೆನ್ನ ಕುರಿಗೆ ಫಿಲಾಳು ತಹುಗ ಬಯಾನ್ ಕೊಲ್ಲಿಫಾವಾಣೆ ಮುರ್ಜಿಯನ್ನ ಬೆಹೆಗೊತ್ತುಂ ವೆಸ್ ಅದಿ ಕದರಿನ್ನ ಬೆಹೆಗೊತ್ತುಂ ವೆಸ್ ವಾಹಕ ದೆಕ್ಕುಮ್ಗೆ ತೆರೆಗ ಅಳಗೊಂಡ ಬಯಾನ್ ಕೊಲ್ಲಿಫಾವಾಣೆ ಕದರಿನ್ನ ಜಬರಿಂಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಬಿನ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಬರಿಯವಗೆಂ ವಾಕಂ ಹಾಮ ಕೊರವಾ ಫವಾ ಬಸ್ ಫುಳವೆಸ್ ವೇ ಅದು ಏಕಂಬೆ ಸಳಗೊಂಡು ಹಾಮ ಕೊಫವಾಣ ಅದು ಹಮೆ ಗೊತ್ತ ಮುರ್ಜಿಯಾ ಏಯ್ ದೆಂಗ ಎಮ್ಮೆ ನುಬಾ ಫಿರಕ ಮೀಹುಂತಂ ಹಲಾಕೋ ದೀನುಂ ಬೇರಕೋ ಕಿತೆಮ್ಮೆ ವರಕ ಮೀಹಾ ನುಬಾಕಮೆ ಕುರಿಯಸ್ ಈಮಾನ್ ಕಮ ಎವ್ವೆಸ್ ಬುರುಲೆನ್ ನಾರಾಕಮ ಬುಣಾ ಮೀ ಉಮ್ಮತುಗೆ ಮಜೂಸುಂ ಫದಬೈಂ ಏಯ್ ಎಬೆ ಮೀಹುಂ ಬುಣಮುಂದನಿ ಮೀಹಾ ಈಮಾನ್ ವೆಜ್ಜರಮ ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹ್ ದುಲುಂ ಕಿಯಾ ಈಮಾನ್ ವೆಜ್ಜಕಮುಗ ವಾಣಮ එහා හිසාවුන් ඒනා කිතෙම්මෙ නුබෑකම කුරිකම ගාවියස් ඒනා රාබුයස් ජිනේ කුරියස් වක්කන් කුරියස් දොගු හෙදියස් මීහුන් මෙරියස් আদি මීහුන්ගේ ලේ හෙද්දකු හෙද්ද කුරියස් කිතෙම්මෙ නුබෑවිකම ගාවියස් ඒනා කී ඊමාන්කම් ෆුරිහම ෆාවා මීහෙකේ එමීහුන් බුණමුන්ගෙන් දියේ ලා යදුරු මඅල් ඊමානි මාසියා මානේ කී ඊමාන්කම් මීහාගේ හිතුගා වාකම ගොජ්ජියා දෙන් එව්වස් මාසියාකුන් එව්වෙස් නුබෑකමකුන් එව්වෙස් අසරෙ නුකුරානේ අල්ගොන් දන්නවා ෆවාන මිහාර අල්ගොන් මෙන්ගේ තෙරේගාවස් එෆදාම් බස්බුනි හදා මීහුන් එබුලේකම් නුබෑකන්ත තකුරුමුන් දීනුම් බේරු නුවාකම් බුනෆාවා බයක බුලේකම් බුනමුන් ගෙන්දා මීහුන් වෙස් උලේකම් අල්ගොන් බුනෆාවාන මීහා ඊමාන් වනි ඒනාගේ දුලුන්නා ඒනාගේ අමලුන්නා අදි ඒනාගේ ඉතිකාදුන්නේ බුනේ අදි මීහා දීනුම් බේරුවගෙන් වෙස් දනි ඒනාගේ අමලුන්නා ඒනාගේ දුලුන්නා අදි ඒනාගේ ඉතිකාදුන්නේ බුණුමා එකීගා මීහා ගේ ගෑගා එව්වෙස් කුලවරෙන් නුහුන්නානේ මුර්ජියාන්ගේ අබ්දුල්ලාහ් බින් මුබාරක් මෙන් ෆදා බොඩති ඉමාමුන් මිෆදාම් විදාලෝ ෆාවේ මීහා ඊමාම් වනි අමලුන්නා බහුන්නා අදි ඉතිකාදුන්නේ බුණුමා එකීගා ඒනා අලිෆුන් යාය ඉර්ජායින් බේරෝගෙන් හිඟා දානේ දෙන් ඒයා ඛිලාෆ මියොනනි ඛවාරිජුන් බුණමුන් ගෙන්දනි මීහා එෆදාම් බුනිකම ගාවියස් ඒනා ඊමාම් වේ බහා අමලුන් අදි ඉතිකාදුන් ඊමාම් වෙගෙන් ඒනාගේ ඊමාන්කම් වරගද කරම් මසකි කුරිකම ගාවියස් හම නුබෑකම කුර්මා එකීගා ඒනා දීරුම් බේරුවගෙන් මුර්තද් වෙගෙන් දානේ ඛවාරිජුන්නකි මී හගීගතුග බුනාකම ගොජ්ජියා රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් වලින් සාබිත වගතුගා නරකයාගේ අහුලවරින්ගේ කුත්තාත කිලාබ අහලුන් නාර් එරිවාතු ගාස් පවණි
අන රිවායතුගා ආස්පවණි එයි කුත්තා තක්කම නරකයාග එබෑ මිහුන් දීනුම් බේරුවගෙන් දානකම දීනුගා එව්වෙස් කහල නසීබෙන් එබෑ මිහුන්ගේ ගෑගා එකුලේෆා නුවානකම අදිහම එගොත එබෑ මිහුන් එරිවායතුගා අනි යම්රුකූන මින දීනි දීනුම් එබෑ මිහුන් නුක්මගෙන් දානකම අදි හැම එරිවායතුගේ ෆහුගා ආස්පවාන ලා යඋදුන ඉලල් ඉස්ලාම් එබෑ මිහුන් ඉස්ලාම් දීනකන් අලුන් අම්රා රුජුඋන් නුවානේ ඛවාරිජුන් ಯೂಸುಫ್ ಬಿನ್ ಅಸ್ಬಾತ್ ವಿದಾಳುವಣಿ ಎಬೆ ಮಿಹುಂಗೆ ತೆರೆಗಾವೆಸ್ ಅಶಾರ ಬ್ಯಾಗಣಕ ಬೆಹಿಗನ್ ದಿಯೆ ಉಸೂಲ್ ಬಿದಾವರಿಂಗೆ ಉಸೂಲ್ ತಮ್ ಹಿಮನೇನಿ ಮಿ ಮ್ಯಾಗಣು ಹತರು ಫಿರ್ಕಾಗೆ ತೆರೆಗಾಕಮ ಮೀನ್ ಕೊಮ್ಮೆ ಫಿರ್ಕಾಯ್ ಅಶಾರ ಭಯ ಮ್ಯಾಗಣು ಅಶಾರ ಭಯ ಬೆಹಿಗನ್ ದಾಣಕಮ ಯೂಸುಫ್ ಇಬ್ನ್ ಅಸ್ಬಾತ್ ವಿದಾಳುಫಾವೆ ಸನದು ಸಹಮಿ ರಿವಾಯತುಗ ಇಲ್ಮರಿನ್ ವಿದಾಳುವಣಿ ವರ ಬೊಡೆತಿ ಇಬ್ರತ್ತಂ ಅಹರ್ಮಿನಟ್ಟಕ ಹಿಮೆನಿಫಾ ಲಿಬಿಫಾವೆ ಏಗೆ ತೆರೆಗ ಅಶಾರ ಲೀಮ ಎ ಹಿಮೆನಿಗೆಂದನಿ ಕಿಹಾವರಕತ್ತೋ ಹದ್ದಿಹದೆ ಅಶಾರ ಮಿ ಹತರು ಉಸೂಲುಲ್ ಬಿದಾ ಮಿ ಹತರು ಮಿಹುನ ಗುಣಕೊಲ್ಲಾಫಿಕಂ ಗೊಜ್ಜಿಯ ಏಗೆ ನುಕುಮೆಗೆಂದಾಣಿ ಹದ್ದಿಹದೆ ಪಾಟಿ ದೆಮಿಯೊತಿ ಫಿರ್ಕತುಲ್ ನಾಜಿಯ ಐ ಫಿರ್ಕತುಲ್ ಮನ್ಸೂರ ಐ ತಾಯಿಫತುಲ್ ಮನ್ಸೂರ ಸಲಾಮೆ ವಾಣೆ ಪಾಟಿ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಾಲಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅಲ್ಲಾಹು ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಜಾಬಿರ್ಗೆ ಹದೀಸ್ಗ ಅದಿ ಅಲ್ಲಾಹು ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಅನಸ್ ಬಿನ್ ಮಾಲಿಕ್ಗೆ ಹದೀಸ್ಗ ಅದಿ ಅಲ್ಲಾಹು ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಆಫ್ ಬಿನ್ ಮಾಲಿಕ್ಗೆ ಹದೀಸ್ಗ ಅದಿ ಅಲ್ಲಾಹು ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಅದ್ ಬಿನ್ ಅಬಿ ವಕ್ಕಾಸ್ಗೆ ಹದೀಸ್ಗ ಅದಿ ಅಲ್ಲಾಹು ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾಹ್ ಬಿನ್ ಅಮ್ರ್ ಬಿನ್ ಆಸ್ಗೆ ಹದೀಸ್ಗ ಅದಿ ಹಮೆ ಫದಾನ್ ಅಲ್ಲಾಹು ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಕಅಬ್ ಅಲ್ ಅಹ್ಬಾರ್ಗೆ ಹದೀಸ್ಗ ರಿವಾ ಕುರಬಾಫವೆ ಮಿ ಉಮ್ಮೆ ಬೆಹಿಗೆನ್ ದಾಣಕಮ ಹದ್ದಿಹ ತಿಂ ಪಾಟಿಯಕ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆನ್ ದಿವೆಹಿನ್ ತಂಕೊಳೆ ಆದಾಗತ ಇಂಗ್ರೇಸಿನ್ ನುಕಿಯಮ ಹಿಂಗ ಹದ್ದಿಹ ತಿಂ ಬ್ಯಾಗಂಡ ಫಾರೆಗ್ಗ ಪಾಟಿಯ ಬುಣಮು ಹೆಂಕಾದ ಮಾಣವೆಸ್ ನೆಗಿದಾಣ ಕಣ್ಣ ಏಕಮ ಕಮ ಏಕಚ್ಚಂಗೆ ಹದ್ದಿಹ ತಿಂ ಬಯ ಬೆಹಿಗೆನ್ ದಾಣೆ ದೆನ್ ಎಮ್ಮೆಹ ಮೀಸ್ತಕು ಹದ್ದಿಹ ದೆಬಾ ದೆಮ್ಮೆ ಮಿ ಉಸೂಲ್ ಬಿದಾ එකල් හතරු බෑ එම්මෙ නුරක්කාතේ හතරු බෑ එම්මෙ බොඩති බිදුවතන් හදා හතරු බෑ එමිහුන්ගේ ෆහතුගා නමාදු සහ නුවානේ බුණා හතරු බෑ ඒ බෑ අලගොණ මෙන් මි බුණා හෙන් අෂාරයා ගුණ කොල්ලම ගණන් හද්දිය දේ මි හුරියා මෙන් වණි රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීසුල් කරවා ෆෝණි නරකාගේ හද්දිය දෙබෑගඬ වණි නරකාගේ සතෆ්තරිq හාදිල් උම්මා ඉලා 73 ෆිරqa කුල්ලහා ෆින්නාර් ඉල්ලා වාහිදා ورقينا روايته أسفوني عبد الله بن عمرو بن العاص روايته أسفوني ما كان أنا عليه اليوم وأصحابي هم ما أنا عليه اليوم وأصحابي تمن كليفانو صحابي تبي قط تبي ميهم فيوا دن تبي من داني ناركيشه خوارج النكي صحابي موقاتي بين نو إهم بقين عبد الله بن عباس ودالواني ليس فيكم منهم أحد تبامين تريغا خوارجون افس ميها كنته يعني الله سبحانه وتعالى صحابين وني رسوا ودغنفا هايغودو متين وحي باولا وافا السابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه الله وني يميهن روحي ودغنفا وني همانك يميهن تبي هيوغتوغي اما خوارجون نكي كلاب اهل النار نركيا اهل ورنگي كتا تكم وجيا صحابين هم එකක්ව සේග තෙරේගා නිමෙනෙන් ඒකම මියොන්නනි හද්දිහ දෙබේ වණි නරකයාගේ අහුලි වරින්ගේ තෙරේගා ඒක තෙරෙන් එම්මේ බය මි ස්වර්ගේ වන්ත වරින්ගේ තෙරේගා මි වණි ඒ කොම්බෙත්ත සුවාල් කරමු ගින ෆහරු ගින රිවායතුගේ ආස්වවණි ඒ ජමාඅතුගේ වා මිහුනේ ජමාඅතුගේ මුස්ලිම්ගේ ජමාඅතුගේ වා මිහුනේ මුස්ලිම්ගේ ජමාඅතකි කොබෑතෝ අවුමගේ තෙරෙන්ගේ බයෙන් අඛුන් වාහක දෙක්කමගේ තෙරේගා එක්ගොතකස් අලුගණක එබේ ෆලොන් ලිව්වාෆා ෆොයිත්තකුම් වෙස් आदि एबे फलुन देवाफवा तकरीर तकुम वे सलगणक एग्गोतक वे सामे नुए एबे फलुन आम जमाता मुस्लिम के जमाता नमाज के जमाता एग्गोतक स्वकी कुराहने एहनी मी रिवायत तक गेनस्वावाणी मी उम्मन हद्दिह देबयक तिंबयक बेहिगन दाणकम के रिवायत तक गेनस्वा एति फिट कोफा मी वणी कोचक नमाज के जमाता दें एगे तेरेम फहातुन गेनस्वावाणे दे रिवायत इब्नुल कुवा के रिवायत अम्र बिन मैमून के रिवायत एगे सोन्ननी वरा कुरकोंगे मी बयान कोफा එමිහුම් බේනුම් වා තංකොළ එකණි හැම එකණි බේනුම් වා තංකොළ බයන් කොෆා ඒගා ජමාඅතුගා ඔළු මට්ටක අංගවාෆාවා මින්වර එක්ගොතකස් බයන් නොකොවානි අම්ර් බින් මයිමූන් ගේ රිවායතුගා වෙස්
ಕಂಡ ಎಳಿಗೆ ವಿದಾಳ ಫವಾನ್ ತಿಮಣ್ಣ ಹೀ ಕುರಿಮೆ ತಿ ವರ ಮಿ ಅವಶುಗಾವ ಎಮ್ಮೆ ಬಡು ಫಿಕ್ಹು ಇಲ್ಮೆರಿಯಾಕಮ ಹಾಮ ಕಂಡಳಿಗೆ ಮುಖಾತಬ್ ಕೊರವ ವಿದಾಳ ಫವಾನ್ ಇನ್ನ ಹಾಮ ಕಶೋರು ಅಕ್ಸರು ನಾಸ್ ಮಿಹೆಂಗ್ ಒನ್ನಾಣ ಗೀನ ಮೀಸ್ತಕು ಜಮಾಅತ್ ದುರುಕ್ ಜಮಾಅತ ಬಾಬ್ ಜಮಾಅತ್ ಮಿ ಎಕಹರಿ ಕೊಲ್ಲಾಫ ಜಮಾಅತ್ ದು ಕೊಲ್ಲಾಫ ಹಿಂಗಜ್ಜೆ ಜಮಾಅತ್ ದು ಕೊಲ್ಲಾಫ ಹಿಂಗಜ್ಜೆ ಅದಿ ಇಬ್ನುಲ್ ಕುವ್ವಾಗೆ ರಿವಾತುಗ ಆಸ್ಫ ಒನ್ನಾಣ ಅಲಿಗ್ ಫಾನ್ ವಿದಾಳ ಫವಾನಿ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ತಆಲಾ ಅನ್ಹು ವಿದಾಳ ಫವಾನಿ ಹಾಮ ಕಶೋರು ಸುನ್ನತಕಿ ವಲ್ಲಾಹಿ ಸುನ್ನತಕಿ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಾಲಿಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಉಳುವಿ ಗೊಕ್ಕೊಳೆ ಏಕಲೇಕ್ ಫಾನುಗೆ ಸುನ್ನತಕಿ ಅದಿ ಜಮಾಅತಕಿ ಏಯ್ ಹಕ್ಕುಗಾತಿ ಮೀಹುನ್ನ ಎಕೀಗ ಉಳುಮೆ ಮುಜಾಮಅತ್ ಅಹಲುಲ್ ಹಕ್ ವೈನ್ ಕಲ್ಲು ಎಬಾಮಿ ಮದುವೆ ಕಮ್ ಗಾವಿಸ್ ಏಯ್ ಕಿತಮ್ಮೆ ಮದುಬೈ ಕಮ್ ಗಾವಿಸ್ ಎಬಾಮಿ ಹುನ್ನ ಎಕುವೆಗೆನ್ ಎ ಜಮಾಅತ ಎಕುಗಾ ಉಳುಮೆ ಅದಿ ಮಿ ಅಮ್ರ್ ಇಬ್ನ್ ಮೈಮೂನ್ಗೆ ರಿವಾಯತುಗ ಸೊನ್ನಾಣ ಏನು ಬುಣ ತಿಮಣ್ಣ ಒಳಿಜ್ಜೆ ಮಿಹಾರು ಒಳಿಗೆನ್ ಎಗ್ಗೊತಕ ವಿಸ್ನಿವಾಡ ಅನುಗೆನ್ ಸುವಾಲ್ ಕೊರವೀಮ ಎಬ ಬುಣಮೆ ಜಮಾಅತುಗ ಅತಿ ಮೀಹುನ್ನ ಎಕ್ಕೊವೆಸ್ ನಮಾಜ್ ಕೊರಂ එහෙනි ඔබුනේ රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් ගෙනසේ බොයි අන්නානේ කලෙවෙන්ගේ මච්ච වෙරින් තකේ එරිවාතු ගන්නනේ එබෑ මිහු නමාදු වගතුම් ෆස් කුරානේ එකන් අතුවෙජ්ජේ එකන් කණ්ඩලිගෙන් ඉමාම් බුඛාරිගේ රිවාතුගා සාබිත ෆේ බොයි එයි කොම්බෙතෝ මි අවමන අඩි වෙන මි කාකොත මිඋලේ වලීද් බින් උක්බායා ආදිවස් මි අබ්දුල්ලාහ් බින් සුබෛර් ಕಾಬತುಲ್ಲಾ ಗೆಫುಳು ತೆರೆಗ ಬೆಹೆಟ್ಟೊಮ ಫಹೋಗ ಮಿನ್ ಜನೀಕ್ ಉಕುಮ ಫಹೋಗ ಮರಾಲಿಕಾ ಮಿ ಹಜ್ಜಾಜ್ ಬಿನ್ ಯೂಸುಫ್ ಕಣಳಿಗೆ ಹಜ್ಜಾಜ್ ಬಿನ್ ಯೂಸುಫ್ಗೆ ದುವಸ್ವರುಗ ವಲೀದ್ಗೆ ದುವಸ್ವರುಗ ಏ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಕ ಬುಣಾಕ ಮರ್ವಾನಿಂಗೆ ಹುಕುಮ್ಗೆ ದುವಸ್ವರುಗ ಏಬ ದೇ ಹಿಂಗೆ ತೋ ನಮಾದು ಬಯ ತಾಬಿಂ ಬೊಡತಿ ತಾಬಿಯ ಬೇಕಲು ವಡಾನ್ನವಣಿ ಎಮ್ಮೆ ಫುರತಮ ಹುಕುರ ವಡಾನ್ನವಾಯರುಗಾಸ್ ಗೇಗ ಮೆಂದು ನಮಾದು ಕುರವ್ವ ವಡಾನ್ನವಣಿ ಜಮಾಅತ್ ದೂ ನಕಲ್ಲವೇನ ಕಮುಗೆ ದಲೀಲ್ ಮಿಹುನ್ನನಿ ಜಮಾಅತ್ ಎಬೆ ಮಿಹುನ್ ಕಂಡಳಿಗೆ ನಮಾದು ವಗುತುಂ ಎಕ್ಕೊದ್ದಂದಂಗೆ ವತಿಬೆ ಮೆಂದು ನಮಾದು ಕುರವ್ವಾ ವಡಾನ್ನೋಣಿ ಜಮಾಅತ ehni rasulullah sallallahu alaihi wa sallam hadis kurwa fawni annane jamaa laskurane mihun take namadu ege wagutun laskurane mihun take ehinduga sahabin dannoni den timamen kanta qurani kihina kuntoy hadis kurwani kademen fardu namadu ege wagutuga kollashe adi eba mihunna ekko namadu kurashe eba mihunna ekiga kurani ei sunna namade nafil namade tiba mihunna takawa eha nubawagen darugas hajjaj bin yusuf etan has bayak meri abdullah bin zubair fada allah ge rasula muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam suwarga wadannawane kamuge ufare khabar debba fawa bayakwas hama maramun gendiya ehawes nubako kantakuri mihege fahatuga namaz kurmattaka ediye bay mihun hajjaj bin yusuf kafaros kure abdullah bin zubair fada ingeto sa'id bin jubair men fada bodati ilmu wari bodati imamunta mi nuba miha wani qatul koffa ehna mas dannawanta walgon menge sahabin dakwa foni wara riwati namuna take hajjaj bin yusuf miha nubako kantakure kuri irugawas madina wadannoy bayko abdullah bin abbas ge kariga makka ge haram ge terega tibbawage hajjaj bin yusuf an ecchekiya enage abura izzata behem feshumun wagutun abdullah bin abbas ekam mana korbi vidalwani kademen shaytanaya ehi nuwashe shaytanaya bawari nuwashe ekam algon menge terega mitiba bidwaveri khasa gotega khawarijun eba mihun algon menge mitiba rangalu miskologe maska mula maska eba mihunge abura izze nagala eruga eggotakavves mifada misal takkannu bale faswagut namadu kara mihunaki ei kafarun kaman hada eba mihunge abura izze veyya mode eba mihunge le huddako eba mihunge muda huddako eba mihunge mudaraki halal echkamuga hadamun daruga mifada bodati misal takken nunangave ki veganto nunagani mifada misal tan agume nagam vi ingeto ma'mun gedwa saruga bodu bidwa fatrum ngendiya mu'tazilinge bidwa khalqul qur'an ge bidwa school tawga majbur kurwamun dia ilmu ren e gadakamun lambuwamun gendiya ma'mun duwa saruga miharuge anay kurige gosfa ma'mun ge wa kenno midakani abbasi dawlatuge komme ka se duwa saruga eha bodati bidwa faturamu eha bodati nubakanta faturamu ilmu wari maramu emmena majbur kurwamun dierugaves
imam ahmad bin hanbal men fada imam ilmu ri vidalo woni kiketo duha ko stihira mihra bod kafarae nuwata mihra bod lucchae nuwata mihra bod janwara kiafa duha ko mukhatab karwa fennete ya amirul mu'minin e amirul mu'min mu'minunge veriyae agon nubuna egotas mihar goti mihunna egotan kiyasha kengeto egotas sinu kara talgon mi misal genna woni egota faharigga nuisni dane ahun tibejja kam gojja emihunna visnefada misal gena matta kalgon mi wahaka gennani efada nuba mihe bayen ilmari emihe ko kafar kuri mihu miistakum maramun dia lehoramun dia mihun take ekama ko algon menge bodati imamunta eba mihun dakawafa misal ta ki la masil namuna misal ta eke algon men kibeto nubadambi mifada misal ta kan nubadambi kibeganto salafus salih almen dakawafa mifada misal ta kalmen balakam gojja hama yaqinum mis pura kantattahu ge sabun kafar ko gen nudana danwanto waki vegatuma waki jamaate ge sifaga nukume emme ma chosen elite ingresim bunakam gojja khas ma sharafari bagatu ga nukume gatuma ki yahudinge kamemmi miharos yahudin kaawanyas nukurana mihunge me tere nuni emihunge terega sulada ladine khiyal hunna miha ke fada miha kamen nukurana ladiru kamen nukurana wa kenno den ege terega algon menge terega miwani fada yahudinge sifa jassam mulani ismailinge terega nukui emihunge tere nukui vora wi fari wirne diwe himi kyamihu emihunge terembes emihunge tere nuni kaawanya nukurana danno ta algon menge terega mirajjega kiha duhu kemihun olamun gendiyeto eboyto algon men emihunge asare ko fa algon men diwe hinge to kandike kumme semihunge atun atulagati gadakamu emihun munagene nun ei kiyos diwe hin kandike ko emihun atun genegi ema rit kamakavege eka emihun dawat digen aw menge tere e mi buna hengana shi'in nuwata ismaili nadi ham ekak pasnete algon angi fenne ham yaqinumis ei kiben to emihun deke gotuga islam dina ki ham ekane emihun khas secche dawat deka nuje denti bimulin kafaro mi emihun ki khas ben allah ikhtiyar kurwa fa bay ham egota yahudi mes ham egota ingeto algon menge terega ole khawarijum mes khawarijum ge sama esifa sheikh al-islam ibn taymiyyah widalo ebote ei ko bato waki vegatuma waki ma rangalu ma taqwawari ewaruge bay nekkamuga ilmi gotum wes hilmuge gotum wes adi taqwawari kam gotum wes ewaru bay nekkamu gotuga bay amnu kunnan ehem wegen to ali ge fana abdullah ibn amr ibn al-asa adi sahabin ebe amu kafir kuri ekkala rafidinna eggobe mattaka rafidin me sahabin kafir kurani khawarijum be sahabin kafir kuri khawarijum be sahabin kafir kuri ekam ko rafidin khawarijun war arahuri awon denne kuri regas rawafidu nukunnani emmeha islami jamaat taka dekola emmeha islami jamaat taka dekola ekam khawarijunna rafidin ge gulmaki debe amin we sahabin nge chikiyan awon nge terega waram mashhur mufakkira kos hama mi manhaj nagagen algon menge sahabin nge chikiya fawe waram warugade uthman ge khilafat ke uthman radhiyallahu ta'ala anhu ge khilafat ki ena deke gotuga oin hustan kolenge fajwa enge adi hama egota khawarijun echiki gota abdullah ibn amr ibn al-asa ingeto muawiya ya kafar kuriruga ena bone fonnane hinama rakana nuwata yarkan muawiya ila al-ghish wal khida'i wan nifaqi wa shira' adh-dhimam miyakama algon menge terega miha sahabina echiki ya miha ki miyedo algon menge bayge terega bodu imaminge khasa gotaga khawarijun ge emme bodu imame mihar islami ummat kafar kurumga ebe amihum meenage misalatan nagam gendani enaga onnan waram mashhur fote onnan dannonto algon me eggotaka bes algon me goadani huriha emmena bes taassub nuwa lo andir gotuga mihege asaga hifaga nihinga algon me goadani egota goala eruga algon me taassub fa mitibeni mifada magfurati fatu mihunna she waran hitamur kamennunto ekama algon mennaka miyadoke mihaga machake echiki ekanne ekama enage fikurata bayan kolmattaka enage wahaka mi gennani ei kibegento marwefawa mihenge marwefawa mihe algon mennaka miyadu enage machaka hujjate qaime nukurave ema algon men balanjene ena bes hewdwa kureveto ei islam dinuga algon menna miyadu enage machaka hujja gam kurave netima ehme sheikh al-albani sidaloni enage macha dua kurevidane algon enage namme sadi fahungen estena komme be foloko sengi wadanna bodu mufakkirenge vidala fawane musa alayhi salama emme wattari musoloniya wes italige ei kiveganto ei algon menna emme warugada mi hunnaki sahabin nan echi kiyafa nabi nan echi kiyafa
ಇಸ್ಲಾಮಿ ಉಮ್ಮತ್ತ ಕಾಫರ್ ಕೊಫ ಏನಾಗ ಫೊತ್ತವಗ ಮಿಯದುಹುರಿ ಮೀಹಾ ಅಳಗುಣ ಮಿ ಬದನಿ ಏ ಅಳಗುಣ ಮೆಗೆ ಇಮಾಮಕ ಖಾಸ ಗೊತ್ತಗ ಖವಾರಿಜುಗೆ ಇಮಾಮಕಂಗೆ ದುನಿಯೆಗೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಕಂಕೊಳಗ ಖವಾರಿಜು ವಿಕಮ್ಗಾವಿಸ್ ಎಬಾಮಂಗೆ ಇಮಾಮಕ ಬದನಿ ಹೋ ಮಿಮೀಹಾ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಉಮ್ಮತ್ತ ಕಾಫರ್ ಕುರುಮಗ ಗೆನ್ನಾಣಿ ಹಮ ಮತಿವರಿ ಎಮ್ಮೆ ಫುರಿ ಹಮ ಕೋಟೇಶನ್ ತ ಗೆನಸ್ವಾವಾಣಿ ಹಮ ಮಿಬುಣಾ ಮುಫಕ್ಕಿರುಗೆ ಫರಾತು ತಫ್ಸೀರ್ ವಸ್ ಲಿವ್ವಾ ಫವಾಣಿ ಏಕಂ ತಫ್ಸೀರ್ ವಸ್ ಅದಬಿ ಗೊತ್ತುನ್ ಲಿಯಫಾವಾಣಿ ಎಗ್ಗೊತಕ ಇಲ್ಮಿ ಗೊತ್ತಕೊನ್ನೆನು ಅಳಗೊಂಡು ಹೀವನೆ ಹೊರಗಿನ ಬೇಫೊಂಡು ಮಿಯಾರಂಗಿ ದಾನಕಂಗೆ ಕಾಕು ಎನ್ನಮ ಸಳಗೊಂಡು ಅದಿವಸ್ ನಮೆ ಬುಣಾಕ ಬೇಣ ಮೆನ್ನು ದನ್ನವ ಮಿಯುಳೆ ವಾಹಕೆ ಕಿ ಯಹೂದೀನ್ ಫದಾಂಗ್ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆನ್ನು ವಾಶೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಕೀರ್ತಿ ಕುರ್ಆನುಗ ವಹಿ ಕುರವಾ ಫವಾಣಿ ವಲಾ ತಕೂನು ಮಿನಲ್ ಮುಶ್ರಿಕೀನ್ ಮಿನಲ್ ಲದೀನ ಫರ್ರಕು ದೀನಹುಂ ವಕಾನು ಶಿಯಾ ತಿಬಾಮಿಹುನ್ ವಾಶೆ ಮುಶ್ರಿಕುಂ ಫದಾಂಗ್ ಕಾಫರೋಗ ಮೀಸ್ತಕುಂ ಫದಾಂಗ್ ತಿಬಾಮಿಹುನ್ ವಾಶೆ ಎಬಾಮಿಹುಂಗೆ ದೀನುಗ ಮೆದುಗ ಬಾಬಾವನ್ ತಂಗು ಫದ್ದಿಯೆ ಸಲಫು ಸಾಲಿಹುನ್ನ ಕಿಯಬಸ್ ಬಯಕಮ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆನ್ನು ಬಲಾಫ್ ಕಮಗು ವಜ್ಜಿಯ ಸಹಾಬೀಂಗೆ ಮನ್ಹಜಕಿ ಕೀರ್ತಿ ಕುರ್ಆನ ಹದೀಸ್ ದೆನಗತು ಮಟ್ಟಕ ಮುಹಿಮ್ ಎಚ್ಚಕಮ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆನ್ನು ಬಲಾಫಿ ಕಮಗು ವಜ್ಜಿಯ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ದೀನುಗ ಮೆದುಗ ವರಬ್ ಬೊಡತಿ ಬಾಬಾವಂತ ಕೆಳಮನ್ನು ಫದ್ದಾಣ ಉಫೆದ್ದೇನೆ ಒಟೋಳಿಮೆ ಸುಫೆದ್ದೇನೆ ಏ ಕೀವೆಗಂತೋ ಕೀರ್ತಿ ಕುರ್ಆನುಗೆ ಮಾನ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆ ಬೇಣು ಗೊತ್ತ ಕೌಮೆ ಹವಾ ನಫ್ಸ ನಗೇನತಿ ಬೇಣು ಗೊತ್ತ ಕೌಮೆ ನಗೇನತಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಬಿನ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ವಿದಾಳುವಣಿ ಮಿ ಖವಾರಿಜುಂ ವೆಸ್ ಎಗೊತಂ ಹದಾನೆ ಎಬೆ ಮೀಹುಂಗೆ ಹವಾ ನಫ್ಸ ಎಗೊತ ಕೀರ್ತಿ ಕುರ್ಆನುಗೆ ಹವಾ ಕಾಫರುಂಗೆ ಮಚ್ಚಂಗೆ ಆಸ್ವಾವ ಆಯತ್ತ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಗೆ ಮಚ್ಚ ಜಹ ಎಬಾಮಿ ಕಾಫರ್ ಕೊರಮಗೆಂದಾನೆ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಬಿನ್ ಉಮರ್ ವಸಮ ಇಫದಾ ಬಿದಾಳು ಫವೈ ಕಾಫರುಂಗೆ ಆಸ್ವಾವರಿ ಆಯತ್ತ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಗೆ ಮಚ್ಚ ಜಹ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಕಾಫರ್ ಕುರಾನೆ ಖಾಸ ಗೊತ್ತಗ ಕುರಿರೆಗೆ ಆಳ್ಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫವಾನೆ ಮುನಾಫಿಗುನ್ನ ಕಾಫರ್ನ ಆಸ್ವಾವ ಆಯತ್ತ ಬಕರಾ ಸೂರತ್ಗೆ ಫುರತಮ ಆಯತ್ತ ಎಬಾಮಿ ಜಹಾನಿ ಹಮ ಸೀದಾ ಮುಸ್ಲಿಮನ್ನ ಅಳಗಣ ದಿಮಾಲ ಬೆಸ್ ಬುನೆ ಫವೈ وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون أوغل من دعوا قراني هم إصلاح قرا إلى إصلاح قرا مساي قرا باي غوتو غمين بنان إبه أمي هون ناس بنا هم كافرون غميات تجهاني مسلمون غمچا إصلاح قرا غولي باي كي كيافا إبه أمي هون دين هلاك كلنيه دين هلاك كلم غتريغا ميگنني مثالك بنا كونجيا كودي مسألة سلف الصالح غمدوغا اي مسألة اي فلاوغا مسألة كما بله مسألة مثالك بنا كموجيا بارغد 30 وهගේ مسألة ಅದಿಕೊಬ ಮೀಸ್ತಕುಂ ಕಾಫರ್ ಕುರ್ಮಟ್ಟಕ ಮಿನಗಣಿ ಎಬೆ ಮೀಹುಂ ತಾಗುತುನ್ನ ಕಾಫರೋಗೆನ್ ತಿಬೆ ಕಾಫರ್ ನುವಾ ವಾಹಕ ಏಕಮ ದನ್ನವಂತೋ ಹಮ ಯಕೀನು ಮೆಸ್ ಮಿತನುಗ ತಿಬ್ಬೆವಿ ಗಿನ ಬೇಕಲುನಕ ಅದಿವಸ್ನೇಗೆನ್ ತಾಗುತಕಿಯ ಕೋಚಕಮೆ ಅರಬಿ ಲಫ್ದಕೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಕೀರ್ತಿ ಕುರ್ಆನುಗ ವಹಿ ಕುರಬಾ ಫೋನಿ ವಮಾ ಕುನ್ನಾ ಮುಅದ್ದಿಬೀನ ಹತ್ತಾ ನಬಅಸ ರಸೂಲ ತಿಮಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಎವ್ವೆ ಸಳಕ ಕೊಮ್ಮೆ ಫಲ್ ತನೆಗ್ಗ ತಿಬ್ಬಸ್ ಅಜಾಬೆ ನುದೆವಮೆ ರಸೂಲುಂ ಫನುವಾ ಎಮಿಹುನ್ನ ಹುಜ್ಜೆ ಕಾಯಂ ಕುರಮ ಫೌಗಾನೂನಿ ದೆಂಬುಣನ ಅಳಗೊಂಡ ಮೆ ಮಿತಾಗ ತಿಬೀಮಾ ಮಿ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಸತ್ತಾನ್ ಸತ್ತ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಿ ಮಾ ಹವಲೆಗ ತಿಬೀಮಾ ಅಳಗೊಂಡ ಮೆ ಎಮ್ಮೆನಕಿ ಇಲ್ಮರಿನ್ ಕಮಗ ವಿಯಸ್ ಹುಜ್ಜೆ ಕಾಯಂ ಕುರಂಗೆ ಬಜೆ ಏಕಂ ಅಳಗೊಂಡ ಮೆಂಗೆ ಕೀರಿತಿ ಮೂರಿತಿ ನಬಿಯಾವಣಿ ಅಳಗೊಂಡ ಬಯಾನ್ ಕೊಫಾ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಶರಿಯತು ಏಕಂ ಬದೆ ಹವೆ ಹುಜ್ಜೆ ಕಾಯಂ ಕುರಂ ಜೆಹನಕ ಮುಆಜ್ ಬಿನ್ ಜಬಲಾಸ್ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಕುರಿಫುಲ್ ಮಚ್ಚ ಸೈದೆ ತಿರಿ ವಡಾನವಿ ಹೈ ಗುಣ ಮಚ್ಚ ಬಯ ಕುದಿಂ ಬುಣಾನ ಹೈ ಗುಣ ಮಚ್ಚ ಕ ನೂನೆ ಹಮ ಏಕಂ ಇನ್ಹಿನಾಯ ಕುಡಕ ತಿರಿವೆಲಿಯೆ ರಿವಾಯತೋಗ ಆಸಬೂರ್ ಹೈ ಗುಣ ಮಚ್ಚ ಸೈದೆ ತಿರಿವಾ ಹುಜ್ಜೆ ಗ್ಯಾಮ್ ಕೊರಂ ಜೆಹನುತೋ ಎಮ್ಮೆ ಹಲಾಲ ಹರಾಮ್ಗ ಮೊಳು ಬೇಫುಳಕಿ ಕೊಂಬೆ ಫುಳತೋ ಮುಆದ್ ಬಿನ್ ಜಬಲ್ ಉರಿಹಾಕು ದಿನ ಸಂಗೇನ್ ಮುಆದ್ ಬಿನ್ ಜಬಲ್ ಕಂ ಎಮ್ಮೆ ಮೊಳ ಹಲಾಲ್ ಹರಾಮ್ಗೆ ಕಂತ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂಗೆ ದೂಫುಳು ಬಯಾನ್ ಕೊರಬಾ ಫೋನೆ ಹಲಾಲ್ ಮಿ ಉಮ್ಮತುಗೆ ಹಲಾಲ್ ವಲ್ ಹರಾಮ್ ಎಮ್ಮೆ ಬಡ ದಿನ ವಡಾ ನೋನಿ ಕಾಕು ಕಮ ಮುಆದ್ ಬಿನ್ ಜಬಲ್ ಕಮ ಏಕಮ ಮುಆದ್ ಬಿನ್ ಜಬಲ್ ಎಫದ ಕಮ ಕುರೌನಿಮಾ ಅಳಗೊಂಡ ಮೆಂಗೆ ತೆರೆಗ ಮಿউಳೆ ಮಿಸ್ತಕು ನೆಫದ ಕಮ ನುಕುರವೇನತೋ ಹುಜ್ಜೆ ಗ್ಯಾಮ್ ನಕೋ ವಾಹಕ ದೆಕ್ಕುಮೆ ನೆತಿ ಏನಾ ವಿಷ್ಣು ಆದಿನು ಮೆ ನೆತಿ ಅದಿ ಇಫದ ಕಮೆ ಕುಡ ಕಮೆ ಏನಾ ದಿಮಾವು ಸಲಫು ಸಾಲಿಹ್ ಗೆ ಮದುಗ ಏಕಂತ ತೌಗೆ ಇಖ್ತಿಲಾಫ್ ಬೋಡು ಕಮೆ ಏನಾ ಕುರ್ಮುಂ ಏನಾ ಕಾಫರ್ ಕೊ ದೀನು ಬೇರು ಕೊ ಏನಾ ಮುರ್ತದ್ ಮಿ ಕುರಾನಿ ಕೊಂ ಹುಜ್ಜತೆ ಹೋಯ್ಗಂತೋ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಮುಆಜ್ ಬಿನ್ ಜಬಲ್ ಗೆ ಫರಾತು ಇಫದ ಕಮೆ ದಿಮಾವಿಮಾ ಏನಾ ಕಾಫರ್ ನುಕುರೆ ಮಾವೆಗೆ ಇಜ್ಜತ್ ತೆರೆ ಅಖೋ ಮಿವಾಹ ಕಮಿ ಮಿ ದಕ್ಕನಿ ಕಿ ವಾಕಿ ಬಯಕ ನಿಸ್ಬೆ ಕೊನ್ನೆನು ಏಕಮ ಅಳಗೊಂಡ ಮೆಂಗೆ ತೆರೆಗ ಇಫದ ಫಿಕ್ರಾತಂ ಹುರಿಮಾ ಎವಾಹಕತಂ ಅಳಗೊಮೆನ್ನ ಅಡುಯಿಮು ಫಹರೆಗೆ ಫಿಕ್ರಾತಂ ಅಳಗೊಮೆನ್ನ ದೂಕೊನ್ನ ಮಟ್ಟಕ ಕೊಮ್ಮೆ ಸ್ವರಗೆ ಫುರ್ಸತಲ್ಲಿ ಬಿಗಿಂದಾನ್ ಮುರುಜಿ ಫಿಕ್ರಾ ಕಾಕುತೋ ಹೀ ಕುರಾನಿ ಎತ ಕರುಣೆಗೆ ಕುರಿಗ ಮರುವೆ ಗೊಸ್ಫಾವ ಬೈಗೆ ಫಿಕ್ರಾತ ಮಿಯದೊಳ ಮೆಂಗೆ ತೆರೆಗ ವಾಣಕಮ ಅಳಗೊಂಡ ಮೆನ್ನ ಹೀವೆತೋ ಏಕಮ ಎಬತಿಬ್ಬೆ ಮುರುಜಿ ಫಿಕ್ರಾಗ ಉಳನ್ ಮಿಹುಮೆಸ್ ಏಕಮ ಅಳಗೊಂಡ ಮೆಂಗೆ ಕಾಫರ್ ಕೊರ್ ಮಟ್ಟಕ ಎಕ್ಕಲ ಖವಾರಿಜುಗೆ ಸಿಫತಂ ಹುರಿ ಮಿ ಅಖುಂತ ಮಿ ಹದಾಗತಕಿ ಅಳಗೊಂಡ ಮೆಂಗೆ ಹಿತಾ ಹುಕುಂ ಕುರಾನಿ ಅಕೀದಾ ಮೀಹಾಗೆ ಫರಾತು ಫೆನ್ನಾನಿ ಮೀಹಾಗೆ ಬಹು ನೂಂ ಕಮಗೊಜ್ಜಿಯ ಮೀಹಾಗೆ ಅಮಲು ನೂಂ ಕಮಗೊಜ್ಜಿಯ ಮೀಹಾ ಲೀಫಾವ ಫೊತಕು ಅಳಗೊಂಡ ದಿಮಾದ ಅಳಗೊಂಡ ಮುರ್ಜಿ ಅಕೀದಾಯಕೆ ಕಿಯಾ ಅಳಗೊಂಡ ಕಾಫರ್ ಕುರಾಯರುಗ ಅಳಗೊಂಡ ಮಿ ಬುಣಾ ವಾಹಕೆ ಕಿ ಮಾವೆಗೆಂಬ ಆಖುನ್ನೆ ಅಳಗೊಂಡನ್ನು ದೆಂತಿಬಿ ಆಖುಂ ವೆಸ್ ಕಾಫರ್ ಕುರಂ ದಾರುಗ ಮಾವೆಗೆಂಬ ಆಖುನ್ನೆ ಅಳಗೊಂಡ ಲೀಫಾವ ತಕತಿಯು ಸೆ ಬುಟ್ಟೆ ಅಳಗೊಂಡ ದಕ್ಕವಾಫ ವಾಹಕತ ವೆಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕುರೈ ಫೆ ಬುಟ್ಟೆ ಅಳಗೊಂಡಗೆ ಆಡಿಯೋಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅದಿ ಫೊತ್ತವೆ ಸೆಹರಿಯೆ ನೆಟುಗವೆಸ್
ein echakun algonuge murji aqida genes balashe mi nun to enge enechaki ekama khawarijge sifaen ei mi hunge niyat takan eba mi hukum jahane mi hunge niyat taka emme furata algon menge akhunta jamaa dukal mafoga abdullah bin abbas abdullah bin umar midalwani gina mistakun wani miedu jamaa dukal lafe adi eba mi kitemme waraka mifada kantata kurikam ga vies hitemme warakan islam diinuga khilaf kantata kurikam ga vies deenum beeruwe murtaddu eba mi nuwakam gojjiya eba mi hunge jamaatan annangi bojhe eba mi hunge jamaatan as jamaa dukanu lewene mi algon mena salafus salihun dakkawa misalaki ekam algon menge mi akhumi kuragotaki hama kuda kame baragadi 30 wahege masalagas muli jamaan eki ekachaka dukal lafa algon menge akhunta le horwan tayyaroi hama bunamang egendani ge taw menge mi lobote akhunta bunamang egendani algon de akhunta kafir nukona Allah takamane akhunta kafir nukona ekam bunamang egendani talaname maraname mikan hutwaaf kame je emme masale kuda masale बुखारी की रिवायत होगा मुस्लिम की रिवायत होगा अबू दाऊद की रिवायत होगा इमाम अहमद की रिवायत होगा अबू कंडली के साबित हुआ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेंदुर कुरुं हुकुर करवी कमा आदि सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलात उंगनी वडागे दुहा वगतुगा नमा हुकुर करवी कमा आदि इल्मरी विदाल फवे सलफुस सालिहुन के अरिहुगा जुमहूर सलफुस सालिहुन के अरिहुगा हुकुर वगतकी देवगतके मेंदुर कुरिया मेंदुर फहे एकम मिया खुंता नगानी أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله الله إذن ندفع كنت توقع إبام شرع كرمتك إبام هنا باورن تك ونيتوه دنو أنتو بارك تيريس فهك مسألة مي الله إذن ندفع كمن نون إنجي تو ما يبغن باخونه أي كيف أنتو الله إذن ندفع فوني أقول من مثال كوريجا ندن كودين نفس من دور كوريجا هكورنا ما تكورين كمن ندن كودين بلا ما هينجا ضحى وقت هكورنا ما تكورين كمن ندن كودين بلا ما هينجا الله هو شرع miyoti yawmen kurimatiga gina danna be kalum vidalawani hukur namaz wagutaki mendur namaz wagute maane ki kobato mendur namaz wagutaki kobato ei men iru medum filisure echge hiya nechka evaro jama dande nunto ei mendur namaz wagutaki jibril alayhi salam ge hadithun kanaligen sabit we mendur namaz wagutu emme kuri kolga wadanne adi mendur namaz fahu kolga wadanna fidalawani mide terega mi mendur namaz wagute mi sharu kurava fa kame allah إذن دبّا فوكمه ما لم يأذن به الله ميجي ترى نوس ودّينه الله إذن ندبّا وكمه نوم مي كندريكن هودا كربا فو وقته إيجين ألقون مي كندالني وقته مي مسكتة وكم ترى جالس نماذج كرون هودا كربا فو تانه جويلت لي الأرض طهور مسجدا وطهورا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كرام مي بيمة واني ألقون منا أي مسكتة كم قاعد طاهر تانه قط قاعد دوافه دين ألقون نماذج كرار وقت تانه ألقون عيّن كوفي كم قد جيا إيوان تو ألقون الله إذن ندبّا كمه الله كشرعه كنكمه كرا كم وانه تو ama yaginu mana kurawa kanta tantange buri marabut label jamal ane gengule tana adi gaburstana adi bodukam kodakam da diumataka hadafa tantang mana kurawa tantanu ga fiwa den komme tanega namaz kurikam ga suddawan ehme allah hudda kurawa fa agutta goteren komme agutta ga algon men ikhtiyar ko ga namaz kurikam ga sahawan ei allah izna nudabba tane waguten awme negi kinu miyoti algon mimiski to mi hataro infaru terega namaz kura komme mi ko namaz sahawane bunar komme farak ko sa algon ga namaz kurani tihira tamu biddahuga den awme bunawen to ena allah sharon kurawa kame kofiye bunawen to hudda tanega ene kurani komme du ko sa seta kurani ade kibe komme du titagati kurani emme furata algon menge mi akhon ta bunam ngendi fatis namaz ge gunut hutta gaf kam gojja jamaat daname dannon to gunut ki kam gaves danne be kalm ge du ikhtilaf wadwa masala ilmi midalo fawani la inkar fi masail al khilaf al mu'tabar ikhtilaf tawga inkar kur men nete minun gata ka vidalo ilmi ge bas genes ballo mu'tabar ikhtilaf tahega inkar kur men nete mane ki haggu bas gos ene bayan ko deshe algon deke haggu goy algon ga khayen algon bayan ko den jehne fasingil fasarafa mihunge ta'lima ki ekiwaru ge echka vati paharge ikhtilaf ufedi dan اختلاف کی ای ننگے چنو میمت کو انگے چنگے انو صحابی کے طریقہ ابام کے طریقہ اختلاف تنوع گنا کما شیخ الاسلام ابن تیمیہ ودالونی نادر حالت گانونی اختلاف تضاد نکما اختلاف ابام کے طریقہ مدن میں سنگیرو کا ابام کے طریقہ ابان تکما اخوہ الاسلامیہ ابام کے طریقہ ہوتے algon men hamekan mi islami sharuga hudda kuraba fo wagute algon men kandalani maslahata belumattaka maslahata balagan kandaluma eki algon men kafar ko algon men ge akhunta dinum ber ko febam men muda hudda ko febam hun eggota salan ko ebam hun dekola hangorame velar korani ko ba to algon men ge sikundi yaki maliki mazhab ge ilmu ge buidalu enge to hukur wagute badami gende maghrib hamaya
magriba hame e hajjaj bin yusufa walid fada mihun e namaz kuramun dieruga bay bod tabiya bekalun isharatun asr namaz kurabba asr namaz wetti dana ko birun ekamakos jamaate duno kollave kikata abdullah bin mas'ud dalwani minaga kande alike rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurabba furihame abu bakr siddiq kurabba furihame ko umar al faruq kurabba furihame ko ne emmi hada nabe kalun ebba sodanwa uthman fan ijtihad kurabba kurabi kam gaves e sawaben nun kamga ekam abdullah bin mas'ud sakama inkar kurabba fa jamaatu ga bayro danne kiwegento vidalon al khilaf sharre khilafa ki sharre ega nete hekame khilaf ufedi jekam go aname ei waran nubawege ma kameke ehembegen bayro dannevi kandelegen sunnata khilafan irugas engigen virugas bayro dannevi ekibeto khilaf nu feddu mattaka mimatu gemenduga ikhtilaf ufedi jekam go jiya algon menna waran hiti hitama taka kurimat lanjene ti akhunnas tasawwur nu kurwen geto algon menga rajyege izzata siyadata minon kama istiqlal gegende komme farak gas gelli faani yawmen terega ufedi ikhtilaf tayge sawbun nengeto emme furata mufedene ikhtilaf ta kombeto malabaring awmen terege nei kombeto portuguese awmenna hame genei hama divahi fasganu ufedunu dariwaruna nunto divahi fasganu ufedunu mi divahi fasganu mi ufedunu bay nunto hama divahi fasganu ufedunu bay kengeto ebamunge meduga ikhtilaf ufeduni diinu ge meduga baba onta ke ufeduni ufaddagen ebamunge meduga baba onta ufeduni kolen feshi gondiya izzata sharafa jaha koligen gos emme fahu bayaka adawat tervi emme furatama koleni kudi kudi masalatuga koleni dini masalatuga koleni kolen mi hagigatuga demihunge terega ukhuwa al-islamiyya ekkon nattala kamaki baragad 30 waheg algon mi koleni kolige mi algon mi dani baragad 30 waheg sharal kur mattaka mi dani algon men enge kande eligen dina khilaf bay ekam emihun kare mi dani ko bato algon men gotaki islami shariatuga hudda kurabba fa wagutemmi kande eligen usul fiqh ga ilmari midalu fawane namadu wagutaki ei fulawegen ba wagutaki eggotakas wagut beka wagut danden namadu dukon hormaki islam din hudda kuraka men nun eigi ekam dannawonto ekanta sahabinge teren bayak mihun nuwata ta bodati tabinge teren bayak mihun kuriru gawas e ilmari salafus salih ga ilmari emihuna baawegen e jamaat duna kolla ebe emihuna ekiga ulun algomenna dehwani ebbawanta kamuge muhimu kamen nunto dannawonto algon menge tere portuguese ngas algon meng minun kama istiqlala siyadata hurriyata karama nagali sama algon menge terega ufedunu khiyana teringe sobunne gaddarunge sabunne badi buras wacce den kiyana kamne faadu buras wacce as fawani algon menge terega ufedunu kolun tayge terega nunto heve komme fada echaka dahiyatuge ufedunu kolun tayge kam gavies ehmege rasulullah sallallahu alaihi wasallam ki mifada baba unta ufadda bayaka evves gulme hori bay nunkan allah subhanahu wa taala kirit qur'an ga wahi korba fawni innal ladina farraqu dinahum وكانوا شيعا لست منهم في شيء بابا انت بامن دينو غا فدا بامن مدوغا بارتي تنو فداген اولي ميهنكا كليك فانكا افس غول منته لست منهم في شيء بامن افس غول منته اگوتك وس بامن تن كليك فان ودانو غنومي algon men namiyoti amur kurabafa ehem wegen ebbe awantawa mifada kudi kudi kanta tawga ba algon men ikhtilaf ta nu fadan khawarijunna eggoy nuwan shi'anna rafidinna eggoy nuwan murjiyange agida awmen tere nufaturan dannonto algon hama keri hurabuna ingeton murjiyange agida kimi waran nuba nurakatari fasada huri aqida ekama algon men terega miule khasa gotega amal kura mihunge terega mi aqida ekakos nete algon bunadan amal kura Allah lobi wa mihunge terega mi aqida nete evves mihak nunan buna imam weveni hame ekane dulunne komme mihakos bunana imam weveni dula baha amala i'tiqadunne enun ta bunani minun gotaka buna hame ekakos nete den kiveto algon men akhunta kafar kurambi dinum ber kurambi kiveto algon men libeni kom faada to en libe faada nge botto ekam wa gotaki yahudinge mion sifa brele mi kojata mi ule ismailinge tere minukui ora vyafari veri nuata bahara arabin kya kam gojja bahara nge mion usul chosen elites khasa bay kam ga algon me bange baje algon me terega onnan algon gaga se desifori waki vegatuma ek mushrikun nabi fada wala takunu min al-mushrikin ati innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'a lasta minhum bi shay واعتصموا بحبل الله جميعا الله امر قربا فوني الله كمدينوغا اكون اكي اكچك هفاتان باركون هفاتان هناشه فانه من يعيش منكم بعدي تمن كذا فانا فوق ديرول ميون فنانه فسيرى اختلافا كثيرا ورغير اختلاف فنانه فعليكم بسنتي اهندوغا تبعمون بن تمن كذا فانا سنته وسنه الخلفاء الراشدين المهديين ادي تدموغا ثابتوغا تبع خليفه ورين سنته خليفه ورين اغمن دكا فوني كم فدريوت نموناتو عام الجماعه
algon menge imam hasan radiyallahu ta'ala anhu dekkevi konfada furihama namuna etto bahar libfa wairuga izzata sharafa karamat erikan duqallavi muslimunge ebbawanta kama shengeto muslimunge ebbawanta kama she amir muawiya ka nune ingeto bara sharaf de libfoti amir muawiya khud vidalu ingeto khutba devamu timan ka defan engi wada annoy mikamuga mi maqamak emme haguka modi hasan radiyallahu ta'ala anhu ehnamas inna ibni hada sayyidunne rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge mu'jizat gotuga hadis ul korwa foy mi bodu sayyidake bodu leader ke bodu weriyake e taarif korwa foni kibeganto muslim bodu de jamaat e sayyid ek korwanati sharafa izzata sharaf erkama mati erkama karamat erkama emme hata kecce allah subhanahu wa taala ge alutakun ek kurmattaka ek kuraw mattaka huri ha kame du kallavi izzat ves du kallavi sharaf ves du kallavi mati erkam ves du kallavi algon men kibeto ehen nuambi ki vegento algon men ehen nuambi algon menge mi akhunge ebbawantakam ge sawabun algon men nukunnani algon men mi muslima nukunnani wara bodati hewa labaya manfa ingeto ekam algon men kudi kudi kanta tawge terega algon men kolem fashak kam gojja emmam ka ebbappa ka nisbeva mi hune algon men nakmi e qibla ka namaz kura mi hune erraba ka iman wegen tu mi hune en ilaha ka algon kura mi hune en nabiya ka muhammad sallallahu alaihi wasallam iman wegen tu mi hune miyadu mi jamaatu ga hedeiruga namadu ga jamaatu ga hedeiruga namaz sahanu wa kam mi jamaatu ga terega algon ga tiya khun dakawallo ebbes mi ha kunade inge to namaz sahum ga sharat ta terenge mene wudu no ko nade namaz sahum ga sharat ta ni mene muslimaku mi miskata mi misafaka nare arato danno ara kam ga jiya danno balwa eba arwato misaftaka namaz kurmattaka kafarun take harbi kafarun take harbi nunkam ga bias silmi kafarun take se arato wudu noko arami ka burito algona hiyenwa sihurwarin arahen mitanaka nulen wa kenno sihurwari urefan tiri saronde namaz kurayarga wudu noko mole sihurwari stibidan ekam algon menna mihegge amale nenge non to miha bayan kuri manuni aqida e tuhmat kurayarga niyataka tuhmat kurayarga kinetto algon menna aqida engeni niyatan engeni kinetto amalu nudakka kam gojja lifa fotun nenge kam gojja nuwata nubuna kam gojja kinetto engeneto din algon mi danno ni mi fitratuge matiga mitiba akhunna shahadatuge e sharutta nengun kam ga bias kafar qurani heye shahadatuge asharatu algon menge terega mitiba ilmurinna ka vesrangal kan nengen shahadatuge asharate ekibeto tauhid algon menge terega deifawa ihtimam kudakamo tauhid goaleven jehen tauhid ki emme muhim ekkantange tauhid goalem terega algon me bayan kodden jehen mi sharat tabes wara gina ilmurina neengi daan bayan kodden ekam ke enage i'tiqadu ge bote e asharatu furihmaya enage amal take ba fene ekam eti adad koffa kiya deshe buna fikam jene gi daane den algon men ena himanam bi kafare gotu gato algon men fasagot namaz kura mi akha tumbuli laage mi ule akha fa kuri tamikatta hame sunnata egota bahattang ule akha sunnata egota namaz kura akha hama ekani mi jamaatu ga namaz kura mi hunge fahatu ga namaz kurmun ena kafir kurani ena ge hitat tuhmat koffe ena ge aqida tuhmat koffe ena ehen ilaha ka algon kura kam tuhmat koffe hama yaqinu mes ehen ilaha ka algon kurani kinune algon meg terega mitibba bodati befulunta algon menge kaaba fan emi hunge to algon menge bas gina fara qabul nukurani warak gina sawabtan hunnati emi hunge warak gina shubhatan hunnati ekota qabul nukurum ge niyatege nune ingeto ei adu ibaifa eburi danna bekalunge bahange tabbeku naraka waddawane mulamaska danna bekalun taken annane mihem bunefa obwa zamanu fashigen koramun ya kantata algon me mi goalani huttada gunut kiyo algon enge to algon me mi furatam safan arayaruga inkar korban algon me akhuntan ulugi eggota kabese furatam safuge ajura furatam saf gulifawati egen libene sawaba manfaya ajura engige nunka nenge tinge to gata kanta korban furatam saf miyoti algon men kurimatiga gulifawa saf enge to ebbes gota kam medu kandi fenne kanege rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahi koraba fawe detamu deterega namaz kurames ekam mes algon menge gina bayke engi fenne te enge to engi fenne te ehemege miyadu saudige emme bod mufti saudi arabia ge hunna mufti vidalo fawe detamu deterega namaz kurmaki makruha kamake bayan ilmari vidalo fawe haram kamake misalaka sheikh nasiruddin albani min fada bodati ilmari haram kamake detamu deterega algon me mihadani emme furatam saf wes detamu deterega
كيتو واني فرتم صف من فرتم صف هديه ميوتي هم غولي فاوا من فريهم صفين من وصل صف وصله الله رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث القربافوني صف غلوا في كم غجيا اينا الله سبحانه وتعالى غلوانه اينا رحمه غلوانه اكوري كم اينا غلم بدهي قربانه اينا يا اينا رحمتنا غلوانه ميفدا بدتي ثواب تلبيген داروغا algon men ekanta nukurani kivegento algon men neenge tiye ebe fulunga hippulun ara wadanoni mulamaska danna bekalun takekkam mi aske miulani zamanun feshigen dajjalu erun huttu ekame gunut huttala mi gowadani zamanun feshigen dajjalu erun huttala kame mi emihun algon menge bike kaaba fen algon ma fe ekan koram ngendie dajjalu erun huttumge kame gotu gengeto ehemege migota kanta koram dairuga danna bekalun bahange tabbeku narakawaddawana keboy fulaka danna bekalun taken annana ken eboy mihen dabay danna bekalunna nafrat kuraifa wahiduga ebe fulna nenge mibuna danna bekalunna kimi rasulullah sallallahu alaihi wasallam swarga wadayatumge ufaarkamge khabar debba fa sahabinta marali mihun kan khawarijunge danna bekalun kan shiyange danna bekalun kan murji danna bekalun kan ebe fulna kengi wada anugare ali ibn abi talib shahid kale mibuna danna bekalun kan uthman bin affan shahid kale mibuna danna bekalun kan mibe fulna kan nenge eko sunnata goala ayruga mibe fulna eggotaka sengi wada anugem fa wati mi kantata inkar korabone eggotaka sunnata inkar koramuge niyate gennone adi dannowanto ebe fulunge sikunde sehawarka tarakkiyo fennete algom dakka wahaka visnu mattaka tarakkiyo fennete ehem wegen ali bin abi talib umar bin khattab dalwani kallimu nas ala qadri qulihim mistakunna wahaka dakka shemihunge sikundi tande min waraka aturiduna tibahum beenuwani he an yukadhib allah wa rasulahu ebahum allah wa rasul doguko inkar kormattaka ehem wani algom menna visnan la dewmu emiyun kare awmen haggu basifan diames bay fara foybe surala allah hatta kay monani ei haggu inkar kormuge niyate gennu algona gine fara hunnani emiha ka jawab korefa algona jawab ham fesheera haram wane ne wahaka dakkam bes ekam algona beenu wani wakisaba kadar algona go goy ei gotekkam hadan algona beenu wani ena inda jassala ehme dalil hifa gos midani ek gotekko sena tedumog dekkam mattaka eniyatuga dakam go algona haram wane deon fara algona dalil libun kam gaves efon hifa ena dan ekam algona mibuna akhon takine kam yoni mihaka gos jawab kurma foga wahaka dakum foga dendani dalil hifagene inde jassana ko ba herafi no mabna adi bay majlis tawga suales qur'an he subhanak allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in irat kurabiya madamare gos kuriya gendan mi wahaka ki hutme ba wahaka no hitame ki algon menge tere mi fada wahaka takun ibran hasil foggen e ay gota amal kuraba yakunetum wallahu almusta'an wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh